Meitu ino ironire ni wega yuke gwethana na kiria Simon Bogo mwene nduka ino atoire arimaga. Kiria mataramenyaga ni ati maranikaga mothio mao kamera-ini cia CCTV. Thaa kenda cia rucini muthenya wa kiumia andu amajengo kuria Nyeri magithugundorie mekuroka kanitha imara maricira thugundaga uria igutafania uici uyu. Mwanake umwe uria ukuaga andu na kibikibi arathite nduka-ini ino gwethana na Sheji no nake arekora hatikaine. Thutha ucio nirio acokirie akiona ni ndiramurora ni anguthira ruhi na ngirwo ngome ekira ingira andu a Nyeri na kuria kungi amane biacara-ini meke CCTV to ni guteithia muno security. Mwene nduka ino uria noe MCA wa ward ya Rware riu ugite ni gutemania ndereti mbunge niguo mitambo teno ihagikwo miene tiganite mucii wa Nyeri. Na ni ndathi bunge twacoka twacoka next week ni nguga ni gutura mujadala bunge-ini twiso CCTV manyumba-ini na street-ini kuria very busy ni tunyihie ukora thini wa Nyeri town. Maabitha a borithi ni makinyokitie ikinya hari uthuthuria wa giko giki niguo gikorwo kiri githomo kuri aria magikorwo na riciria ria kuria iria nime. Thutha wa Meitu ino kwanika mothio mao kamera-ini gwethana na uguti gukorwo kuri na thina muno. But I can confirm that we have already arrested one who is helping us with the investigations, but now we are appealing to members of the public to assist us identify and track down the rest of the gang who are yet to be arrested. Riri nirio rita ria mbere nduka ino kuiyo na mwene ugite ndagikuruhania uici uyu no teti. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Muriuki wa Mucoki. Thank you.